Umndeni wesifazane okuthiwa uDutshulwe wabulawa ngoba isoka lakhe high flat ngomsombuluko wasezibulala naye uveze ukuthi ubemsongela ngokumbulala emva kokuthi amale kuvela ukuthi-ke bese kuphela izinyanga ezibili umgila unkosazane Mandisa Mgenge ubeneminyaka engu-33 etshela umsola umnumzane Dumisani uBhejane Msome naye ukuthiwa-ke uzibulala endaweni yesigameke ukuthi ucu alisahlangani. Kuthiwa-ke umgila wabeka kacaca ukuthi-ke uqeda ubudlelwane ngoba-ke angaliboni kusasa nomsola njengoba eganiwe aphinde abe nonina wezingane. Isihlobo-ke sikankosazane Mgenge sicelo-ke ukungadalulwa sithe umndeni ubunalo ulwazi ngezitolo zokubulala kodwa-ke ungazithatheli phezulu uzitshela ukuthi umsola uyazisabisela nje. Uveze ukuthi bese kuphela izinyanga ezibili umgila amala umsola kodwa ngafuni nokuyizwa leyo. Uthe umgili wayebeka yona indaba yokugana kukamsola ukuthi idweba isithombe esicacile sokuthi bona bobabili alikho ikusasa elingaba khona phakathi kwabo. Uveze-ke kaningi ukuthi angekhe kavuma ukuhlukana naye waze walimisa ngesihloko sokuthi-ke elokuthi uzombulala okungcono bese-ke uyazibulala naye. Lokuyinto agcine yenza ngempela-ke leyo kuchaza isihlobo. Sithe lokhu-ke ubekusho kuyena umgilwa uphinde akusho nakomunye udadewabo kanjalo-ke nakubazali bakhe bakamgilwa uqobo okuthiwa-ke bebashayela ucingo uma-ke esesonga. Isihlobo esiphinde-ke sasola amaphoyisa ngokuhlula-ke kumvimba umgila kwaze kwaba ukubulawa ngempela nakuba abazali bangasithathelanga phezulu izitsongo ezazenziwa umsola. Umgila wazisukumela yena mathupha waze waya ngisho emaphoyiseni ukuyobika kodwa-ke amchilizela izandla ukuthi-ke akukho angamsiza ngakho ngoba umsola akaze ambeke isandla umsabise ngamazi kuphela kusho isihlobo. Uthe lokhu amaphoyisa akwenza phezu kokuba-ke umgila wachazela ukuthi umsola-ke uke wamkhomba ngesibhamu wathi ukubenze kuthile ngezitsongo mhlawumbe ngabe-ke umgili wesaphila. Ubuye wathi-ke abantu bomndeni kubadinile ukuthi umsola uphendule izingane zikamgili ezisencane azitholwe ebudlelaneni phambili izintandane. Lo muntu-ke ubenomfazi wakhe eganiwe bebuye aphinde abe nonina wezingane. Isidingo sokuthi abulale isihlobo sethu besingekho kuchaza isihlobo kuchaza ngokuthi-ke kwenzeke endaweni yesigameko. Sithe kumsola ufike wavulela ngenhlamvu kumgila esedlini adayisela kuyona imithi kuyise owaziwa ngelikamgenge inyanga edumile yasemzini. Uthe emva kokudutshulwa-ke ebusweni entanyeni nasesifubeni umgili uzamile ukuphumela-ke abaleke kodwa-ke wawesebaleka ibanga elifishane. Uthe-ke kuphela amahora amabili ephila angalitholi usizo. Amaphoyisa uthe akulinda umndeni wakhe nothe uma usufika umphuthumise esibhedlela wafike washonela khona. Isihlobo sikamsola umnumzane Thabani Msomo uthe ukulukhuni nokuthi bakhulume kakhulu ngesigameko ngoba kabazi ukuthi-ke bekubangwane kangaka. Bathola-ke ukuthi-ke bebexabene bona bazi ukuthi-ke bekade bethandana cishe bese kuphela iminyaka emithathu bethandana kuchaza umthomo. Ukhulumela amaphoyisa aZulu Natali umnumzane Robert Collen Echon uthe-ke amaphoyisa ase-High Flat aphenya icala lokubulala emva kwesigameko sokudutshula kubulawa wesifazane obeneminyaka engu-33 ngomuntu wesilisa amazi. Imbiko ithi lowo nowesilisa naye uzidubulile washonela khona endaweni yesigameko kuchaza okhulumela amaphoyisa akwaZulu Natali umnumzane Robert Enechuda.